Good. Umuntu uhagarariye umuryango wa Laurence Munezero. Familia ya Laurence Munezero, mtu ambaye amesimamia. Barahari. Go yahagaze mfadhili. Mbere y'Imana n'imbere y'itorero ndizera ko nta kibazo mu miryango. Mbele za watu ya kanisa kuna shida. Ntabwo twabasezeranya niko kidahari mutubwire ngo bahe mikoro vuba cyane. Wakabizi maiki watuambie kama tunaweza endelea ama tusiendelee. Nta kibazo rwose. Nta kibazo? Nta kibazo. Hakuna shida. Pera nuru ya ya Laurence. Familia ya Laurence. Nta kibazo? Hakuna shida. Twakomera amashi. Makofi mengi kwa familia. Rebane Laurence Ndebugariane Laurence Blessing reba umugore wawe. Tazama mke wako. Mbere y'Imana Data, imbere y'Imana Umwana, imbere y'Imana Mwuka Wera. Mbele ya Baba, Mwana na mbele ya Baba Mungu na mbele ya Baba Roho Mtakatifu. Mwana na Roho Mtakatifu. Ndakubaza wewe Brazil niba wemera kwakira Munezero Laurence. Nitakuuliza wewe ngiromba za kama utampokea Laurence. Umugore wawe musezeranye umunsi isezerano ryo kubana ubudahemukirana kandi mukabana iteka ryose. Kama mke wako ambaye mtagana agano ambalo halitakuwa na shida. Kabiri ndakubaza ko nakiza gutandukanya nawe uretse urupfu gusa. Na nitakuuliza kama kuna kile ambacho kitawatenganisha isipokuwa kifo tu. Gatatu ndakubaza niba abana Imana yabahaye n'abandi zabaha muzabarera kwitorero bibasaba n'umuco w'imiryango yanyu ndetse n'umuco wa Bibiliya ico bategeka. Niba ni yego uravuga ngo ni yego ndemeye Imana izabishoboza. Na nitakuuliza kama watoto ambao mmebarikiwa kuwa nao na wengine ambao mtakuwa nao kama mtaendelea kuwalea kama Mungu anavyotaka. Na ikiwa utakubali ndiyo mtafanya hayo. Hiyo nimekubali na Mungu ataniwezesha. Asante sana. Imbere y'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, we Munezero Laurence ndakubaza niba wemera kwakira ngirombaza mudeke Brazil ko akubera umugabo usezeranye mu buryo bw'isezerano ritakuka giteka. Kuzamugandukira mu jambo ry'Imana rigutegeka kabiri. Vile kama nilivyomuuliza ngirombaza na wewe Laurence ninakuuliza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kama taendelea kutii kama neno la Mungu linasema. Kabiri utwemerere niba nta mpamvu ndende za gutandukanya nawe uretse urupfu gusa. Turakunda gushira mu kugaruka kwa Kristo ariko nta mpungenge dufite zanyu ko muzajya mu ijuru ibyo se bishira. Neno la pili ni kuuliza kama mtaendelea kuwa pamoja hadi itakapokuwa siku ya kutengana kwenu kwa kifo. Gatatu ndakubaza niba urubyaro Imana yabahaye abo mufite n'abandi Imana izabaha muzabarera mu muco wanyu n'umuco w'itorero ubibasaba ndetse mukazabarera mubakiranura mubigisha ibikwiriye kugira ngo bazaragukambira ijuru. Niba ari yego uravuga Imana izabishoboza, niba ari oya ndabifite. Pia nitakuuliza kama watoto mko nao na wengine mtakuja kupata kama mtaendelea kuwalea kama Mungu anavyotaka ama kuelekeza kwa neno la Mungu. Kama ni ndio utasema ndio mtafanya hayo. Uravuga cyane mama? Yego azabikora. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya pete hizi ambazo ndugu wameandaa ili wapate kuvalishwa, na isikuwe ni ya kuonyeshana kwa watu bali ikuwe ni ishara ya upendo ambayo wamependana leo hata milele. Amen. Harizige ebyiri hari uruziga wateguriye. Kuna round mbili sasa, kuna ile ambayo umemwandalia. Arazamura ukuboko kw'imoso hanyuma umwambike ikimenyetso cy'isezerano ryo kubana ubudakuka. Atapandisha mkono wa kushoto na utakuja kumuvika kama imbere y'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, imbere y'itorero ndetse imbere y'imiryango yawe, mbele ya kanisa na mbele ya familia na Mungu. Taongea. Huyu ni mchungaji. Ibindi ntibivuge ni umupasiteri w'umusunda, ibintu byose nyine ni direct. Reka dukomere Imana amashyi. Unabisi kwa wanuuze watagira inzira sindi z'urukatirizo. Unajua wachungaji hawana njia zingine za shortcut.
bikorera imbere y'Imana Data, Imana n'Umwuka Wera, imbere y'itorero, imbere y'ababyeyi, imbere y'amarayika na kanisa. Siameimba sasa, mmesikia nyumbani. Isezerano musezeranye imbere y'aba bantu bose, tubaha uburenganzira bwo guhoberana nk'umugore n'umugabo, byemewe n'Imana n'itorero rya Kristo, ndetse kwa ajili ya mulilo wa agano mbele ya kanisa na mbele za Mungu. Mkumbatiane. Mbere yuko tubasengera kugira ngo byose birangire rimwe, ndagira ngo baze basinye kuri certificate. Kama hatujawaombea nitakuja kuomba wakuje kusaini kwa certificate yao, ndetse basinye no mu gitabo cy'itorero pamoja na kwa kitabu cha kanisa. Hanyuma tuze kubasengera, hanyuma tunasoze na materaniro, na baadaye tutakuja kuwaombea, tutamatisha ibada. Yesu uri soko y'ibyiza, uri umuremyi wa byose, kandi uri inshuti nziza ihorana natwe. Yesu uri soko y'ibyiza, uri umuremyi wa byose, kandi uri inshuti nziza ihorana natwe. Yesu uri soko y'ibyiza, uri umuremyi wa byose, kandi uri inshuti nziza ihorana natwe. Yesu uri soko y'ibyiza, uri umuremyi wa byose, kandi uri inshuti nziza ihorana natwe. Amashimwe azazamuka nituririmba hosana, hosana ku mwami, ku mwami, hosana. Amashimwe azazamuka nituririmba hosana, hosana
tunapenda hii hapo Ninajua nyinyi mpo hapa. Uriano. Pamoja sote tusaidiane kwa kuombea. Twese dufatikanye mu kuwabariki, kubaheshimurisha. Sisi kwa bana babo bari hafi. Sijui watoto wao wako wapi. Nani ni bwana wese? Watoto wako. Muzana bana babo. Muwalete. Bashumba mwene wa darata mukati basi. Muzana bana bose mubazana bana. Walete watoto wote wakuje. Uyu ni umugisha ukomeye, Ni baraka kubwa sana itanga. ambayo Mimi usange papa mama, dore mama wawe. Yabonye nyine yambaye ibintu bisanzwe, yambaye ubibwe. Reba papa humura. Baba, yabonye ibintu byahindutse byamuyobeye, birumvikana. ameona mambo yamebadilika. Reka tubahezagire n'umwana ntabwo yatwa. Acha tuwabariki ni mtoto. Imana mwijuru bamugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Uyu ni umugisha udashobora kugurwa mu isoko. Baraka huwezi nunua Reka sokoni. basabe mwese muhaguruke tubaheze. Kariduka nyinyi wote tuwabariki. Tubifurize urugo rwiza. Watakie boma njema. Aba bana nabo bazabona ibirori by'ababo. Na watoto hao wakapate boma. Kandi ubwami bw'Imana bube muri uru rugo. Na ufalme wa Mungu katika Baba familia niba hii. batunga ku manywa na nijoro. Na wapate yale ambayo yataendelea. Reka tusabe umubyeyi wacu twese hanyuma ari kubasengera. Bana mu izina rya Yesu Kristo. Maana Turaguhimbaje muri uyu mwanya. asante Bwana Mwanya mwiza wateguye. sababu Mwanya wo guhereza bene data umugisha basezerana kuri uyu munsi kandi bafite n'abana babo. wako hapa na Tubasabira umugisha mukuru wawe. Wawe wavuze ngo werekera imfatiro z'isi zitarashirwaho. Waravuze ngo uhaye ubwoko bwawe. Urumva muri uyu mwanya turasabira abavandimwe bombi bafatanya bashobore kuboneka ahura kuri uyu munsi. Tubasabiye mu gushuka mu ijambo ry'Imana. Tubasabiye mu gisha uhereye mu matungo ukageza mu marongo yabo yose ukageza no mu mbuto zabo uzakomeza bororoke kandi bagwire nk'uko wenyine wabivuze. Tukaba tumushimye yuko ubikoze kuri uyu munsi wa none, munsi mwiza, munsi ukomeye, umunsi utazibagirana mu mateka yabo. Mwami Imana turagushimire kuko ubagiriye neza, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Bahagaze hano n'abashumba bahagarare, bakomeze bahagarare. Ikiwa wamesimama hapa pamoja na wachungaji, Abana mubarekera hagose. na watoto Mushireho alliance zanyu hariya mwambaye. hizo pete zenu Mushyire kuri Bibiliya. ziweke katika Biblia, Imbere y'Imana Data, imbere y'Imana Umwana n'Umwuka Wera. mbele ya Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Ushingiye ku buhamya bw'imiryango yabo bavandimwe. pamoja na ushuhuda wa wadogo hao Plaisir na Laurence. Plaisir na Laurence, Ushingiye ku buhamya bw'itorero. pamoja na ushuhuda wa kanisa. Ndemeza uyu munsi ko babaye umugore n'umugabo mu buryo bwemewe n'Imana n'uburyo bwemewe n'itorero. Na hakikisha leo wamekuwa mume na mke kama Mungu anavyotaka, Basezeranye amasezerano yo kubana ubudahemukirana iteka ryose mu buzima bwabo. na agano ambayo ni ile ya milele na milele. Baje ari babiri basohotse ari umwe. Wamekuja wakiwa wawili, sasa wametoka Niyo wakiwa mpamvu mmoja. icyo Imana yahuje nta muntu ugomba Ndio kugitandukanya. sababu kile Mungu ameunganisha hakuna yule Tubivuga mu izina atakayetenganisha. ry'Imana Data, Katika jina la Baba, Mwana, Mwana na Roho Imana n'Umwuka Wera. na Roho. Dushime Imana twikomera amashyi mu izina. Makofi mengi. Twifotoze ifoto imwe y'urwibutso Picha ya ukumbusho n'aba bashumba na couple n'abana twese. pamoja na wachungaji. Reka sabe Mama Revera aze hano Bibi ya Reverend atakuja hapa. yegere Madame Pasteur hano n'abamwegera. Tamu Yesu watsinze Satani, ashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Oh, ashimwe watsinze Satani. Mungu awabariki. Tubifurije urugo rwiza. Tubifurije kubana na papa. Tubifurije urugo rwiza. Hashime
Satani. Oh, Hashime, 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 watsinze Satani.